Da li ste vi možda generalni konzul ili... Ja sam konzul Radivojević, već ste? Vi ste ovaj gospodin Momčilo, je li tako? Da. Fino. Znate, ja sam htjela se s vama čuti u svezi jednog problema. Zanima me da li bi vi šta poduzeli u ovome smislu u kojem ću vam sad reći. O čemu se radi? Naime, vi očigledno niste svjesni određenih problema u Republici Hrvatskoj, dočim do sad Republika Srbija nije istupala na taj način. Naime, što vam želim reći? Prvenstveno ću vam reći o ugovoru koji je potpisan o pristupanju Hrvatske u Europsku uniju. Vi ne znate da je taj ugovor ovjeren krivotvorenim žigom. Znači što taj ugovor sam čini nevažeći. Hvala vam. Ali nisam dovršila. Hvala vam na obavještenju. To nije materijal. Vi još mi niste konkretno postavili. Ja vam pokušavam reći da pravno... ja vas iz konzularne materije nisam zvala po tim pitanjima, nego prvenstveno kao predstavnika Republike Srbije. Zanimalo bi me da li bi vi reagirali u pravcu Europske komisije na način da predočite dokaze koje bi vam ja dokumentirala da Republika Hrvatska apsolutno pravno ne postoji. Konzulat se time ne bavi, ja vas molim na drugi način. Ako smatrate, odakle se vi javljate? Iz Hrvatske. Vi ste državljani Republike Hrvatske. Jesam. A predočite to nadležnim organima Republike Hrvatske. Gospodine, upravo je u tome i problem. Svi organi, znači kompletan aparat šuti o tome i ignorira te činjenice. Dobro, to je vaše mišljenje. Hvala vam na mišljenju. Nije moje mišljenje, nego činjenica. Hvala vam na mišljenju. Vi sigurno imate, u Hrvatskoj imate nadležnih organa, ne, gospodine, svi su postupci i tako dalje. Ali vidite, ako hvala vam na razgovoru. Znači, odbijate. To pitanje nije pitanje za konzularnu materiju. U redu, hvala i vama. Doviđenja.